Ngeretwe ni mukaririgite wao Philip Iweta na MC wa Muthara Aurelio Murangeri ni bariritie ikarikari antuku yecho aria maitha zaithukire arethi bantangilia na kinya kuyandithia ciao amwe na kinya kuraga antu baugite bo batikenetwe kinya nini ni thirikari irerio ni kireba kuga ete kubathangikirana no kabetete na mbere kwangaikua ni maitha. John Thiga ni agutwacho na njirendiku. Arethi aba kuma ntere cia ndonda ciatigane batongorerete mukaririgite kwa arethi ntere cia nyambere no Philip Iweta MC wa Muthara no Aurelio Murangeri bakiariria mantu megenie na mbithukiro cia maitha ira ciiriga ukarika ntugo ya Aramisi kiumia gwa giki ntere cia Ntangire gicigo bunge tigane ici no tiga antu bana bakuite na bangi bathatu batiwa bena ngururo cia mburuburu andithi chomba kuikithie nde nyumani cia choka ibamenerete thirikari no ntu bakira bakuita ka thirikari raithite arethi ba Meru batiwa bakenyamara buru indi beka bagira nteri mwana arandithi ni kuiyo na ikathina batauria ntwabu anto no baikithagene bakuthuranwa na utheri bakuite bora Isamburu na Turukana so nende itokuromba kinya raisi atotethie no ntote ta mujomo ora ti makaburi kaburi yunda ka jonde kwete na jora inyamba ende ndori amba baba ya kuiere no ntoiba tha bakonwa na bakimenyeka na betha baumete ka thirikari gura wetete gara bakuma iringa u kabisa amba bato bwa kwande ne amba buthira ibanda bibi konwa ka kwena thene ko no ntanto tora ntanto bwana na bagida lawa ka thirikari upendela sende mwana ite sababu itumiete bakwana nitusafete bakwana nitukoromba thirikari ituelewe itukoromba thirikari tuere ukweli anto ataintora to tanto umecho itueri anto bokela nkuruki anto 30 lakini wa Elia nanto ekera wanya eria ira bakelerete ukaachia nete anontu thirikari utebwe weta mwankarera bakeya batendete ndu yakira kiatenda wa kekuia iro thirikari ikuia yite otethia naraka gitani waku bakiariria operation ira yeriga kwigwe kiruthika ntere cia Meru na yathira tariki 27 mweri muthiru mwanka goyu yakumba kuiwa yichwana na ndithire chumbe kwigwa ikijwa bagi operation itiromba kwigwe gichiara matunda bora bareregirite bakiromba thirikari utigiri bakureta operation ingi kenda bakona wa kwithira wigintu bakona kiritha ukira baumbire kwigwa bakijwa operation ya bwithiru ni tukwibwaga lakini matunda ya turairigirite kiro operation yau tutirayona bubwea operation ire bwithitwe ng'ombe cietu cieta u na antu betu bekuya kuma operation ambiririe ituthikite antu nkurukie banana na ruare turi twetete kuthika bangi bana kana jamani wale thikuromba operation yongelwe na concentrate na Samburu East kagita wakara barombete thirikari wenu utumira ntaira batumire ntere cia North Rift kagita kara kithura kiende kiari minister wa mantu mokare bwandeni kumba kuyo betumiragira njeshi kenda kuthirania na amba baba ndithia bakiwa kinyirira umbite kuigwa ikiyo ntere cia Ntangire ntugo ya Aramisi ukegotige kozi kia njeshi kia batethirie ciari kuthi cionthe choe batone kinya mukururio kikosi kira yororo tukikuona kina inyere ere woro nkirukia bikosi bingi kilipo kwa yote ikendi pulewe RDU kana kile to Antangilia nikenda kiumba ko respond very fast because kirake kya akora ntuko yele otemamba ko ira line te bwato beto ibarete jeshi ire ndakaire inyanya iba to inge 10 je 20 baria ya bakaria na ira na ntu betwa ngwira barutire ngwinene kende kirira ari internal security aitere na atethi antu baringo na aita na kwa kirwa aikia jeshi so ntekwelewa operation yetu ire operation erwethwo na muthembo kari kiripotera ntho cia weru kuma ntere cia Ntangire gicigo bunge tigane East mbeta wa John Thiga.